Pozdrav svima, ja sam Filip YouTuber i evo danas ćemo razgledati moj desktop, pošto mi je dosadno pa ne znam šta da snimam. Pa evo ovako. Prvo ćemo krenemo redom. Evo, znači šta je bitno u to. Evo, na primjer, to je program kada želite skinuti neku igricu i to znači koristite. Naravno, idemo Como Player, znači to je kada hoćemo da vidimo neki video koji smo snimili, pa ga ja preko toga pokrećem ili preko samo da nađem gdje je, da smo u Maker, samo da vidim, evo ću ovako, preko Media Player, znači to. Klipa. Znači ovo je moj folder za slike, evo vidite. Onda klipovi, tu su svi moji klipovi koji snimim pa mi se tu stave. Onda intro, tu intro sve. Ovdje je intro, kad neki naprimjer ga ubaciti tu. Igrice i alatke, tu su Counter Strike 1.6, FIFA 7, Minecraft, Origin i Steam koji mi ne treba. Znači to i sam treba da obrišem X. Sljedeći program je Diamond Tools. Znači to program, na primjer, kada želite neku igricu da instalirate, pa vam zatraži ovaj program i vi skinete sa interneta i onda preko ga pomoću ovoga pokrenete. Onda Aurora 3D. Ja ovaj program koristim obično za pravljenje slika za YouTube ili za pravljenje nekog intra. Ali to znači veoma je korisno. Dobro. I zatim Bandicam. Počeli smo Camtasia. To je program sa kojim možete snimati desktop, a naravno možete igrice, ali ja za igrice ne preporučujem. Znači samo za desktop. Veoma je lako da se koristi pomoć njega. Zatim sljedeći program je Bandicam. I pomoću toga naravno snimati igrice, a možete i desktop, ali ja samo snimam igrice. I full je verzija, znači evo samo da vam pokažem. Evo generalno znači tu povesti, PS, video, image i about to ništa. I pomoću njega znači snimam igrice, to sam već rekao. Onda evo vidite start kakav mi je, to sam promijenio. Zato što sam skinuo temu da mi bude kao Windows 8. Ali ovo svi programi to mi isto kao na Windows XP-u. Evo vidite. Origin je tu. Šta bi još mogu da vam pokažem? Evo za Diamond Tools, na primjer, kad vi skinete igricu ili sa diska i onda vam traži ovako i onda će vam pisati ovdje ispod igrice i kliknete na to. I onda sačekate ovo da počita i onda vi nađete ovdje setup za Far Cry, ali ja neću. I to je to, znači ja mislim da sam sve pokazao. Pa da. Ali one programe koje koristim, nadam se da ne treba My Document, Computer, Kantu, na primjer, antivirus, Mozilla i to, tako da to ne treba. I to je to, čao.